içinde arbın türdü uru köp. Ben buğu, ben sakalış, ben adıgını, ben muşçu. Ala doğunu mekende. Bir günü kırgızdı joğa çavat. Düşmanın bağrın kırdım. Kalkın, bala çakasının bağrın. Kanın zodaya. Oh! Aybola, etiyattan sürüyorsun. Baybol kudüse. Olup gelin kılsaqtağını kayıp, bağaçılık kalandıra. Kırgыздığın arқы boyunca ömür kaydı kılsaqtağının кезіне. Жаман сөзден etiyatlar керек. Ayıp benden ketkeneke. Kırgızlar ilgili sözdün güçünü özgöçe may verişken. Jada kalsa balаны kursaktagı kezinden jaman sözdөн sакташкан. Bay 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 bay. Bulanda, sizce bizi Nisiyaka konuk gelecek, konuk. Gelsin gelsin. Geldim. Oo, Arvan, hamanesen geliyor aldınız mı? Rahmat. Жақсылықтан алдыңыздар, жағымнан тарта отырыңыз. Бүгін жақсылап сый көріп кеттіңіз. Рахмат. Ay kızım meyman dostum karacık. Oğul жағында bir жастық, сол жағында bir жастық, başında bir жастық. Ay kırgızlar ay. Kırgızlar konuk birinci günü Korkanok. Бүгін маға қонақ болғанжақты, қалырейінші. Ай, урматтым, жақсы салдыңыз бі? Бүгін дағы сый көріп кеттіңіз. Ой, жастық мазайып қалған бұр. ал эми бир нече күнгө калган конок кыргыздар Жүк конок. Maға қонақ болған аябай жақты. Бүгін дағы қалырейінші. Құдай бергенін көріп тұрмын да. Ay, жастығым алдыңдық барып, жастығым азайып қалған ғой. Бірінші келгенімде 3 жастық еле. Андан кейін қош жастық. Менің жат өрейінші. ал эми көпкө калган конок кыргыздар Кел конок. Ay, benim ay. Suyum getip, sızga жатып кал электе. Кетейінші. Тура. кыргыздар ушундай акылман эл болгон. Келген конокко сөздү тик айтып шагын сындырбаш үчүн айткысы келген ойду сөздү наркы менен жеткирген. Кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы эл болгон. Кыргыздын кооз жерлерине көз аткан душмандары көп болгон. Ошондой чабуулдардын биринде Kança el kırdık. Benim göz altında kança el çok oldu. Kança kalp kırılıp büt oldu. Uşu kırgızlardı çok kalbak o. Kana kanday avaltamaz. Emin edeyizsiniz. Akılmanın genç. Kulak size hanım. Sana benim taşımam var. Kırgızlardı kanca çok varlısın ayrasın tattım. Kırgızlar benden 6 ay yaşam. Alar benden çoğu el oldu. İşte var bir sırrım bilip gelgenim. Topalatalım. күндөр түнгө алмашты, түндөр күнгө алмашты. Билинбей арадан 6 ay өттү. Arvaz hanım, siz aytkan tapşırmanı atkan Kırgız elinde 6 ay oldu. Eli menen el, jeri menen jer oldu. İyi, ayçı, emne gelin mi? Kırgız eli jönökö el emes eкен. Алар касиеттүү эл экен. Emne asiyet. Bu Kırgыздын жүргөнү аска зоолу бул экен. Ичип жеген тамагы асел менен туз экен. Каптап келген душманга калаптары сүз экен дагы баягыда биз кармап келген 100 кызы тек бүтүн
Arı eкен. Arı deysin ki. Kardeşim. Demek kızlar işinin nerede durar? Eteğin şamaldan başka çıkaran. Yerlerine okçansa attagan, ak niyetin, adiyerin, ak geçen sapsagan, mıhtı urgaçlardan tuğulgan ruhlardı kanıp çekme gerek. Tatlı, haydi! Arıma kırgız kutman el, ağlamdı gözдөй uçkan el. Karantı düşse başına, kaygısın içke yutkan el. Arkандай zaman bolsa da, arkasını salbay dostuna, boğruna betep kıskan el. Nar bozulsa, El buzular, nar saktalsa, al saktalar. Өзгөчө ансамбль менен коштолгон көрүнүшүбүз менен биз кыргыздын 3 нартын көрсөтүп кеттик. Биринчиси бул сөздүн күчү болсо, ошол сөздүн күчү менен жада калса баланы курсактагы кезден тарбиялашкан болсо, экинчи наркыбыз бул конок маданияты. Ал эми үчүнчү наркыбыз кыргыз кызынын абийри болду. Азаматсыздар, анаңызы